B'kunfidenza bla tarf, vuċi stupenda u b'karizma li ma bħala, Destiny kantat b'mod eċċezzjonali fuq il-park tal-Eurovision f'Ahoy Arena f'Rotterdam. It-tlieta fil-għaxija sar l-ewwel semifinali tal-Eurovision fejn Destiny għalqet is-serata tal-kant. Kif mistenni pajjiżna kien fost 10 pajjiżi li għaddew. Flimkien ma' Malta kwalifikaw in-Norveġja, l-Iżrael, ir-Russja, l-Azerbajġan, il-Litwanja, Ċipru, l-Iżvezja, il-Belġju u l-Ukrajna. Ċipru, r-Russja u l-Litwanja u l-Azerbajġan kienu fost l-aktar kwotati flimkien ma' Malta. Intant permezz ta' polza f'konferenza tal-aħbarijiet li saret f'Rotterdam wara li Malta kwalifikata għall-finali, sar magħruf li Destiny se tkun qed tkanta fl-ewwel nofs tal-finali tal-Eurovision Song Contest. Fl-istess konferenza tal-aħbarijiet l-ambaxxatriċi Maltija ddiet messaġġ b'saħħtu favur l-emanċipazzjoni tan-nisa. Qalet li l-kanzunetta Ġemekas għandha messaġġ li jista' jirrelata miegħu kulħadd. I need to stand up because my song is all about female empowerment. It's all about you beautiful women out there feeling empowered, feeling strong, feeling powerful, feeling beautiful. And you know what? This is my life story, but you know what? It's about me, yeah, but it's not just about me. It's about me, it's about you, and it's about us.